Dobro večer. Dobro večer. Evo nas u novoj epizodi izbačenih scena. Izbačene scene. Izbašćene. Danas ćemo pričati o sada, novom filmu, usporediti ga sa starim. Malo ćemo proći svega i ovako nešto što smo gledali. U biti radi se sada o novom Amazonovom filmu od Doug Limana. Roadhouse. Tako je. Idemo malo vidjet ovaj stari, legendarni, mitski, može se sad već reći klasik, kultni. I ovaj novi sa Jakeom, kako se čita, Gyllenhaal. Jakeom Gyllenhaalom i Conor McGregorom. Ovaj novi, pa smo pogledali oba, odlučili malo usporediti, popričati o njima, pa možemo početi. Novi Roadhouse. Da. Kao što smo rekli, Jake Gyllenhaal zvijezda. Po meni iznenađujuće što se on uopće odlučio za takav projekt, gdje onako imaš B-movie vibes all over. Da. Pogotovo zato što je stari film teška B-kinematografija. Ovdje top akcija 80-ih, kako da. To ono... Puno mišića, znoja, golotinje na sve strane, hoćeš muške, hoćeš ženske, tako da, mislim... Puno šaka, krvi, lomova kosti da. I tako. Sad Jake je imao onaj film Southpaw, gdje je glumio boksača. Ja taj film... Ja ga nisam gledao. Mislim da nisam gledao. Čini mi se da sam nešto možda naletio negdje isječke, dio filma pogledao, ali mislim da ga nisam cijelog pogledao. I taj film je prvi put on pokazao da može glumiti borca uvjerljivo, jel? I sad evo drugi put. Da. Da, film je imao budžet od 85 miliona dolara. S tim da je Amazon je pristupio Doug Limanu i svima njima i rekao je, hoćete 60 miliona dolara budžet i dobit ćete kao kino, theatrical release, ili ćete 85 miliona i direkt na streaming. Da. Onda su se odlučili da će prihvatiti ovo od 85 miliona i ići direktno na streaming, iako je Doug Liman, redatelj, više puta izrazio žaljenje što film nije imao priliku zaigrati u kinima. Da. I ne znam, i meni je malo to žao jer mislim da bi dobro prošao u kinima. S obzirom na to kako prolazi na streaming servisima, mislim da je još uvijek broj 1 film po popularnosti na streaming servisima općenito gledano. Da. Mislim da bi to dobro bilo i u kinu. To bi bilo ono ekipa muških ide gledat. Da. Nas 7-8 dogovorimo i navečer se ide pivo i gledamo taj film. Je, da. Samo eto, sigurno bi samo kao film bi dobro prošao sigurno u kinima, iako po meni nije trebao. Kako ti voliš reći, doći ćemo do toga. Da, doći ćemo do toga. Da. Htio sam reći, Doug Liman je meni drag redatelj osobito zbog jednog filma, a to je... Edge of Tomorrow. Da, Edge of Tomorrow, koji možda se jednog dana nađe i ovdje. Da. Hall of Fame ovdje. Da, meni je još dobar i American Made, njegov film isto. Dobar mi je, ali mi je Edge of Tomorrow mi je tu, a American Made mi je samo dobar. Ima on još dobri filmova, recimo Bornov identitet, sa Matt Damonom, to je prvi, ja mislim, film. Ima i Swingers, recimo, ja mislim čak da mu je to debut. Sa ovim, kak se zove, Jon Favreau. Jon Favreau. Da, Swingers, glavnu ulogu ima Jon Favreau i isto se imena ne mogu sjetiti, glumi u komičnim ulogama, visok je, nekad malo i u akcijskim ulogama. Vince Vaughn. Da. Da. On u Swingersu glumi najboljeg frenda Jon Favreau. Gledam, dobar je film Swingers, kao romantična komedija, ali fora je. Uz Doug Limana htio sam jedno super bitno ime spomenuti za ovaj film, a to je producent
ne znam jesi čitao to, Joel Silver, taj lik je producent na nemoguće puno filmova. I on je producent prvog Roadhouse. Da. I on se ovdje navodi kao jedini glavni producent, jel? Znači, on ti je krenuo producirati filmove još 1980. sa onim filmom Zanadu, ako se sjećaš toga. Komandosa je producirao, Smrtonosno oružje, sva 3, Predatora, Umri muški, mislim 3 dijela, Last Boy Scout sa Bruce Willisom, Razbijač, Demolition Man sa Matrixe, V for Vendetta, Rock'n'Rolla, Sherlock Holmes, Book of Eli, The Nice Guys. Znači čovjek je producent, imamo osjećaj da je on producent sve filmove ono što pamtiš kroz djetinjstvo i odrastanje, znaš, koji su ti bili ono kao wow, znaš, sa puno eksplozija i ne znam čega. I čak sam negdje pročitao da je Silverov trademark u filmovima da mora biti neka velika eksplozija. I u Roadhouse-u ima. Imaš i sa čamcima, imaš i u starom Roadhouse-u, one dvije ogromne. Da, je. Da, tako da eto, taj producent je, čovjek je duboko u 70-im godinama svog života i još uvijek je going strong. Da, a scenarij sad baš kad si spomenio filmu je Anthony Bagarazi i Chuck Mondry. Oni su biti među njima dvojicom, samo je Anthony pisao Nice Guys. I to je to sad do nekih kredita, sad imaju 3 neka nova filma. Koji dolaze tek. Koji zajedno su napisali, ali onako, i vidi se, moram reći, da se vidi na scenariju. Da, mislim da oni isto imaju neku producentsku kuću, da su njih dvojica osnovali i da oni sve što pišu zajedno uzimaju kredite i uz njihov scenarij ovdje naveden je scenarist iz prvog, ali kao story by. Da. Znači to je kao manji kredit od scenarija story, navodi se taj stari scenarist. Lance Hill. Da, Lance Hill je taj. Htio sam reći još jedno ime, a to je za fotografiju. Henry Graham, koji je, ne iznenađuje me dosad na čemu je sve radio fotografiju, s obzirom kako ovaj film izgleda, ne izgleda loše, ali hoću reći ima poveznica. Znači Legend of Tarzan, The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Volume 2 i Volume 3 i The Flash. Znači to su sve nekakvi filmovi koji imaju jako puno CG pozadine i onda nakon nekako to mogu povezati s tim likom. CG heavy filmovi i to baš gdje vidiš da nije on location, nego je iza stavljeno neko zeleno platno i sve je generirano. Da. Tako da, eto. I to se vidi i na ovom filmu? To se jako vidi na ovom filmu. Što se efekata tiče... Loše i nepotrebno i... ne znam, doćemo do toga. Doćemo. Tu još uz Jakea i Conora McGregora je i Daniela Melchior, koja glumi Ellie. Portugalska glumica. Ona je njegov love interest, jel da? Yes. Da, to spomišao sam s Frankie, ova što je vlasnica. Da, ona je doktorica, jel da? Yes. Billy Magnussen. Ben Brandt. Da. On je kao glavni antagonist. Pa ajmo reći da je on početni antagonist, a onda ga zamijeni Conor McGregor. Da, ili ti Knox. Da. Jessica Williams Frankie, koja je vlasnica Roadhouse-a. Ja sam je gledao u Booksmart filmu i u The Incredible Jessica Jones. Onak mi je, fora mi je Jessica Williams. Moje godište žena, starija od mene 3-4 mjeseca. Moje godište žena, starija od mene 3-4 godine. Nije, 3-4 mjeseca. Fora mi je nekako ona, ima mi ona nešto, glumila je u boljim filmovima nego što je ali evo, i ovdje se našla. Da. Tu su još Joaquim de Almeida, eto njega bi još spomenio.
oca. Da, i šerifa. Elinog oca. Da, i šerifa, on iz Desperada, meni onako najpoznatiji, najpoznatiji. Što meni prvo padne na pamet. Ja nisam čitao gdje on sve glumio, ali mi je faca definitivno. On i jako puno filmova ima, a on je Behind Enemy Lines recimo. Pojavlja se jako puno filmova. Mislim, manje više isto koji u prošlom, u originalnom filmu Sam Elliot, ali dobro, on je daleko puno jači i poznati. Da, ovaj neki lik, čije lice si uvijek negdje vidio sa strane, negdje neki, mislim da nije puno imao tih uloga koje bi se mogle nazvat... A lead kao... Da, lead uloga ne znam je li ikad imao. Da. Ali dobro. Znaš ko još? Austin Post ili Post Malone. Post Malone, da. Dobro. To mi je bilo užasno neuvjerljivo da je on neki kao underground borac koji se tuče i izgleda tako kako izgleda i on je kao neki opaki borac koji na početku... Mislim, to je cameo je uloga, ali svejedno zašto ste stavili Post Malone? Mogu je bilo ko biti taj neki koji se tuče i onda odustane kad vidi Daltona, Elwooda Daltona, da se ne želi tući s njim. Mislim da je to čisto da se privuku njegovi fanovi i to je te mlađe generacije u biti. Koji ga vole, da. Jer je on reper. Da. Trapper. Rapper, vi bolje znate. Da. Nećemo se dalje grubiti. Znamo ko je Post Malone, ali glazbu njegovu ništa ne znam. Nijednu pjesmu, nijedan stih. Da. Lucas Gage je još poznato lice koje, on glumi Billya, onoga jednog od konobara / izbacivača u Roadhouse. Da. On isto onako, a u biti viđa si ga negdje po nekim serijama, po nekim sporednim ulogama isto, tako da eto. Sad, ajmo se mi baciti na ovo što sve zanima, kakav je nama bio film i što nam je valjalo i što nam nije valjalo i kako smo ga ocijenili i šta smo očekivali i slično. Film se meni osobno nije svidio. Mislim da film što se tiče radnje, prvi Roadhouse je dosta jednostavan film. To je akcijski film i over the top je i premisa i sve i on kao Patrick Swayze i Dalton, jel da iz prvog, on je legenda bouncing biznisa. Da. Svi znaju za njega i jel da traže ga i to je kao njegov i to se pokazuje kroz film kako on dođe i očisti klub od ološa. I ode dalje, nastavi dalje i tako radi i tako je stekao tu svoju legendarni status. Dok u ovom filmu Jake to je Dalton, on je bivši UFC borac koji je, dobio posao. I tu sad nema ništa onako nešto da. On nema iskustva u tom poslu normalno i on sam dođe tamo i bude i kao izbace. Da. Ima ta neka mračna priča iza njega. Ali to je loše napravljeno. Isto kao on je ubio u biti svog prijatelja u Oktagonu. Da. Niti zašto je poludio, niti ništa i on je sad tu depresivan i kao hoće se ubiti i on mu ponudi posao i kao neću ja, ne znam koliko isto, mislim da je ista cifra bila, ali nešto veća cifra bila nego u originalu. Uh-huh. Nebitno, vjerovatno je veća zbog inflacije. I kao ne želi prihvatiti taj posao i ode i stane, ugasi auto na pruzi kao da ga vlak pogazi i onda se predomisli. Da. I vlak ga se jedno udari, ali samo stražnji dio auta pa malo odleti. To sam zato da može doći autobusom na kolodvor da upozna malu i oca što rade, što imaju onaj bookstore. Da, ili samo zato da vidimo kako mogu rasturiti jedan auto za film. 300. Ko to ne voli vidjeti? Ko ne voli vidjeti da se razbije jedan auto? Ne znam. Mislim, je li postoji osoba na ovom svijetu da ne voli vidjeti na filmu kako se auto razbija? Ako ima neko nek napiše. Nek se javi ko ne voli vidjeti razbijanje auta na filmu. Mislim, ako ćemo tako, šta se dogodilo u prvom Roadhouse-u kad smo kod razbijanja auta? Dakle, legendarna scena koja ih koštala $500,000, ne u biti, pa da, u biti $500,000 je koštala
scena kad Bigfoot 7, koji je izgrađen, napravljen, skrojen, specifično za film, pregazi cijeli salon auta. Da. Znači gledaš to onako, mogu misliti da sam, u to vrijeme, film je napravljen godine kad sam ja rođen, izašao je godine kad sam ja rođen, sniman je godinu ranije, ali mogu misliti da sam dijete od, 5-6 godina i gledam onak Bigfoota kako rastura te auto, to! Da. Jer gledao sam te Bigfoote u Monster Trucks, sam gledao na satelitskoj. Bigfoot 1 koji se zove. Da. Uglavnom to mi je bilo uvijek fora. Uopće si ne mogu objasniti zašto mi je bilo fora. Da, niti znaš šta se događa, sam je dobro. Pure carnage, sam želim to vidjeti. Eto, jednostavno, to je tako. I to je to u tom filmu isto. Da sam da pokažu tu scenu kako gazite auto. I svi onako, yes. Da. Di smo stali, izgubio sam nit sad skoro. Priča kako se on htio ubiti i u biti došao autobusom na tu stanicu i upoznao je ove tamo u bookstore-u i dalje. Pa dobro, to sad već, mislim, radnja. Upute tamo u taj Roadhouse koji se zove Roadhouse. Kao, htjeli su biti smiješni. Da. I kao onaj brod, ta Frankie, ona naslijedila taj Roadhouse i naslijedila i brod, taj gdje je u biti Dalton oče kao traži neko mjesto, u biti traži taj brod, on je vidio taj brod kao ja bi tamo, čije je to da ja to iznemam, da tamo živim, kao to je isto od mog strica. To isto sam ja, mogu ti dati. I zove se Boat. The Boat i The Roadhouse i tako. A ovaj bookstore se zove Double Deuce, jel tako? Ili ne, ili neka trgovina pored. Pored, mislim da je pored. Da, se zove kao referenca na originalni kafić Birds Double Deuce. Ovdje se zove kao neka trgovina. Da. U biti Dalton ima tu neku kao mračnu stranu koja se uopće ne razriješi, ne pokaže zašto, kako. Zašto je on poludio, zašto je on istukao, to jest prebio na smrt svog prijatelja. I on je malo depresivan, malo se šali, malo niš ne radi. Totalno onako lik koji nema svoj neki karakter, kako da kažem. Pa da, iako Jake Gyllenhaal ga je dobro odglumio. Pa meni iskreno jako mi se nije svidio, ali to nije njegova krivnja, to je krivnja scenarija, s čim je on radio. Da, meni on ima mi tu neku svoju... neki svoj vibe kao lik Jake Gyllenhaal i tak sam ga ja i gledao. Ali sve skupa je to toliko smiješno i plitko da ne možeš ti tu od toga nešto previše. Da. Ali okej, ti kad vidiš remake Roadhouse-a, ti ne ideš u taj film sa očekivanjima da će to biti jedna misaona slojevita priča u kojoj ćeš ne znam šta, nego ideš u taj film zato da bi apsolutno mozak na pašu i želiš vidjeti malo razbijanja zubi i lomljenja kostiju i malo krvi i malo one-linera koji su ekstra cheesy sa ekstra sirom. Da. I to je to, zato se gleda taj film. A je, mislim i prvi original nije to neko filmsko postignuće. To je film koji je onako snimljen, ništa posebno, to je TV film. To je to akcijski B-film. B-film, da. Koji je stekao taj neki kultni status. Koji je uspio privući mega zvijezdu, mislim, 2 godine ranije Swayze je stratosferu glumačku lansiran sa Dirty Dancingom. Da. I on je htio malo biti akcijska zvijezda i glumio je onda... Dalton. Daltona. Mm-hmm. Mislim da se tamo Sam Elliot isto. Da. Sam Elliot nešto stariji od njega. Mm-hmm. I Sam Elliot je čak izjavio kao, mislim da je 100 godina kasnije izjavio, mislim da je Roadhouse film po kojem me najviše prepoznaju kao ljudi. A zamisli koliko je uloga ima, je to mega uloga. Da, je. Da. Ja recimo Sam Elliota, Big Lebowskog, iako je isto kemija uloga. Da. Kako se zove film, morao sam zapisat, ili jesam? Tombstone, da. Sam Elliot. Da.
Dobro, da, on glumio, da, i River Soldiers i Hulk, ima on jako puno uloga, da. Ali meni ono Tombstone, jel da? I Big Lebowski, to je meni. Poznatiji nego Roadhouse, kad neko kaže, jel da? Da, ali ga se možda najviše prepoznaje. Da. Jer Roadhouse je film koji stalno negdje igra, to je jedan od onih filmova koji kao upališ TV i vidi Roadhouse. Da. Iako možda je neprimjereno jer ima puno golotinje i... Pa dobro, kasnim satima. U kasnim satima uvijek može. Da. To je akcijski film ponedjeljkom. Da. Za leći i odmoriti. Da. Iako ja, moram priznati da sam ga sad prvi put u cijelosti pogledao i onako ozbiljno sjeo i pogledao taj film. Pa ja sam ga ko klinac pogledao i nisam ga gledao od onda, tako da sam ga morao ponovno pogledati da se podsjetim normalno. Mislim, zabavan je film, eto, to je to. Nema tu sad nešto Da. Sad ajmo se vratiti na Roadhouse 2024. Ja se sjećam priče još davne 2015. da je Ronda Rousey bila povezana s projektom i kao ona će biti glavna uloga mislio sam si šta će napraviti od toga, ali dobro. Ronda Rousey je krenula u nekom drugom smjeru što se tiče filmova, je ona akcijska zvijezda, akcijskih uloga je imala kasnije, jel? Ali nije Roadhouse ona radila i tu se u međuvremenu izmijenilo što se produkcije tiče puno ljudi, imena i za scenarij, i za redatelje i sve na kraju Doug Liman koji po meni zna šta radi, je režirao ovaj film, ali na kraju sve to skupa meni kao produkt nije isto. Ok je, ali ne mogu ja to nazvat ničim drugim osim prolazne zabave, ko neki fidget spinner mi je film, uzmeš malo ga, vrtiš i ostaješ ga sa strane. Da. Mislim da ga više nikad neću pogledati. Pa isto nemam potrebu neku onako... A on će se isto vjerojatno vratiti po TV-u kasnije. Da. I bit će taj neki kao film koji sa strane možeš negdje vidjeti. Evo ga. Da. I to je to. Da. I možemo, sad kad već pričamo, mislim ne sad već, nek smo pričali smo o Jakeu, možemo i pričati i o McGregoru. O Conoru McGregor. Da, njegov prvi glumački pothvat. Njegov prvi glumački pothvat, njegova prva uloga i probio je rekord za najplaćenijeg debitanta. Preko $4 milijuna je dobio za tu ulogu. Da. Mislim, Jake Gyllenhaal je oko $10 milijuna dobio, tako da se to ne može uspoređivati, ipak Jake je velika zvijezda, stvarno ja mislim da je on, može se možda reći A-lister glumac. Da. A Conor McGregor je debitant. Da. Ali kad imaš tu priču ko što imaš oko Conora McGregora, onda, zato je u filmu. Da bi privukao i te fanove, jer Conor McGregor je jedan od onih generacije boraca koji su nešto promijenili, koji su donijeli nešto novo u UFC. Privukli puno ljudi. Da, jako puno ljudi su privukli kompaniji i zato je kompanija i tolerirala sve njegove nepodopštine, blago rečeno. Ja sam baš onako veliki fan UFC-a već 10-15 godina i pratim to sve i gledao sam i njegov dolazak i tako, uvijek je on bio pomaknut tip i u filmu glumi verziju sebe. Isti, znači to je još malo goes to 11, do 11. These go to 11, da. On je, mislim, to je njegova persona, jel da, i gluma kroz cijelu svoju karijeru i zato je to tako odradio. Da. On doslovno na presicama za UFC se tako ponaša. Sam što neće baš sad zapalit tamo ljude i štandove i sve ko što u filmu. Nije baš toliko psihotičan, ali se tako ponaša. Da, stalno se ima taj neki osmijeh, neki grin. Da, i ludi pogled i forsira to. Da. I to hoda njegovo, to još više. Da, još je to sve pojačalo u filmu. Nekaj sam vidio da neko rekao,
Conor McGregor izgleda ko da se došao i isprdao se na setu, a svi ostali su se bojali i reći mu išta. Da. Ko će mu reći? Kad znaju da nije nikad siguran. Vjerojatno su mu rekli, aj ti glumi sebe, ali još to malo dodaj, malo još posoli. Ne znam, biti da, jedna velika karikatura što se tiče lika. Da. Ali niš drugo ja ne bi ni očekivao od uloge Conora McGregora. Kad sam vidio prve postere, najave za film prije još to je ono što sam i mislio da će biti. Tako da nije me tu nešto posebno razočaralo, nego sam si mislio, Isuse, napravili ste vilana koji toliko over the top da neko i kad bi htio neko opravdanje za ovaj film da kao, ne, dobar je film, pogledaš samo McGregora i ne možeš reći da je to dobar film. Da. To je onak... Da. I to je taj isto jedan dio filma koji počinje raspadati. Imamo tako nekog vilana koji je stvarno over the top po 500 put spominjamo to kad je. Da. I onda tu neku drugu stranu gdje je Dalton, Jake Gyllenhaal, prizemljeniji, onako kao više bazirano u nekoj realnosti, ajmo reći. Mislim, ima tu naravno nekih pretjerivanja, ali ovo onako ode skroz. I sad, u cijeli film treba onda otići i ne shvaćati se ozbiljno ili ne znati šta želi biti, šta želi naprijed od svojih likova, ne znam. Mislim, i ovaj Ben Brent, jel da, što Magnussen glumi, isto je karikatura od lika. On je ko neki villain, ali onako boss fight jedan, i onda njega prođeš i zaboraviš da ikad postoji, onda dođe boss fight 2, Conor McGregor koji je ozbiljni boss fight. Da. Znači, nekako totalno, kao da mi je nepotreban. Mislim, toliko mi ima nepotrebnih stvari u filmu, to mi je ono što je najviše smetalo, da je samo tučnjava i samo on je došao srediti taj kafić, taj klub u redu, ali tu je ubačena i priča s novcima, i priča sa pozadinom tog sina i njegovog oca koji se povukao, koji je šerif ili šta god, koji radi za ovoga kojeg nikad ne vidimo, ovoga lovatora velikog, jel? On je kao otac od Ben Brenta. Da, ali njega ne vidimo. On je u zatvoru, da i nikad ga ne vidimo, sam ga jednom kao čujemo kad priča sa Knoxom. Da. Kad mu kaže, moj sin radi gluposti, idi to riješi. A Knox je zadnji koji kao, njega šalješ kad hoćeš riješiti stvari. Iako on ostavi toliko kaosa za sobom, ja ne znam koliko njega ikad. Da. On doslovno vozi auto i ne parkira ga, nego sudari se u nešto da mu stane auto. Šta? Pa i cijeli introduction lika. Lik gol hoda kroz... I sagne se tako da mu s leđa gledaš, a on se onda sagne dolje. Da. I kao obuče neku, kao sviđa mu se sako, McGregorovski sako. Da. Obuče i tamo da su neke eksplozije isto nešto. Zapalio je tamo cijelu tržnicu. Da. Nekad ode u toliko camp, taj pretjerivanje, da pomisliš, Isuse, ovo je baš žestoka karikatura, ali onda se vrati na Eluda Daltona i njegovu priču, i ljubavnu, i ovu, i onu, i UFC, kao realnost, i onda imaš dvije te neke strane priče, ne bih rekao krajnosti, nego imaš jednu krajnost i jednu kao normalnost. Da. Znaš, i onda ne znam kud bi, šta bi. Pa to sam spominjao, da baš to, film ne zna šta bi biti, šta je htio. Pa htio je biti za sve. Ne znam. Ja ne mogu reći da se nisam zabavio. U smislu nekom, te neke, određeni segmenti filma su mi bili zabavni. Ali mi je užasan smor bilo kad se ne tuku, nego se vijaju čamcima, vijaju autima, pa se tu sad ubaci još tih nekih stvari koje moraju biti u akcijskom filmu, znači, kao, podrazumijeva se da tu dolazi još i jurnjava ovim, jurnjava onim, ne znam, dobro da još nisu avione, helikoptere i sve ostalo, jel? Da. Dalton kao lik sad ode u neku krajnost na kraju filma. Koji, mislim, trigger je... Šta je trigger bio? Što su zapalili taj bookstore, trgovinu s knjigama. Da. On bio spreman otići kuć, kao gotovo,
Kao to kad je Nox došao i kad su porazbijali, to isto onak dolaze ovi razbijaju, on kao sjedi i pije kavu, kao sad je on iznerviran zato što mu je Brent došao ili depresivan šta god i pokazao mu tu snimku kak je on prebio svog prijatelja i kao kaže kao mislim da je to nebitno, ali da. I on sad teško je depresiji. Da. I sad dobro, potuku se on i McGregor Nox i kao skonta, to je to, idem ja kuć, ne treba mi ovo. Ide i dođe tamo na autobusnu stanicu i vidi da je izgorilo, ni to nisu prikazali, samo su vidjeli kako ovi dolaze. Izgorila je ta knjižara. I Dalton pita vatrogasca ili policajca kao šta je bilo, gdje su otac i kćer, kao oni su u bolnici, kao dobro su i to je njega triggeralo. I sad je on odlučio postati psihopat. U prvom originalnom filmu njemu ubio prijatelja i mentora, jel da, s kojim je jako dugo se poznao i puno toga je prošao i naučio od njega i sve. I imaš neki razlog koji je onako opipljiv i razumljiv, ali opet on nije otišao nije otišao toliko ko serijski ubojica, ko što je Dalton. Da, je istina. Dalton je... Znači, premeditated, ubojstvo sa... Namjerom, što? Ubojstvo s predumišljajem. To. Ubojstvo s predumišljajem. Znači, došao je tamo i lupio ga je Grkljan, to mu je slomio nešto, jel da, i on je njemu rekao, to se dogodilo, sad ćeš umrijeti. Znači, on je točno znao. I onda ga je spakirao ga, jel da, u frižider, u zamrzivač, i onda je onom policajcu išao namjestiti. Da, zašto? Oni su htjeli da Elwood Dalton ima mračnu stranu. Ali onda se tu mračnu stranu, pa to što je jednom kao se u oktagonu, i to je isto malo prikazano, ko u oktagonu ubije nekog, to se nikad nije dogodilo. Praktički nikad, jel? Bar ne u ozbiljnim organizacijama, uskočilo bi 10 ljudi prije nego što on uspije nekog ubiti. I to su trenirani borci koji od udaraca šakom neće sam tako umrijeti. Mogu biti gadne posljedice, naravno, ali sudac u oktagonu bi se bacio preko ovog borca, nema šanse da bi on uspio tako izudarat nekog na smrt. Još su srednja divizija borci. Uglavnom, šta sam sad htio reći? U njegovoj mračnoj strani. Da. Znači, ako već ima mračnu stranu i ako je on već nekog ubio u oktagonu, pa zašto ta mračna strana mora biti to što si rekao da on sad nekog spakira u hladnjaču? Da, to je onak. Na početku ih prebije i vozi kod doktora. Da. Kao koliko je dobar lik i smješka se kao, joj, pa samo sam mu slomio ruku i kao i s njima priča i sprda ih u autu, njih 10 spakira i odveze ih u bolnicu koja je 25 minuta odavde je bolnica. I on je super lik i sve, ali onda kad mu padne klapna, on je spreman biti... Zato što je izgorila zgrada. Da. Kažem, on je barem prijatelj, jel da, ubijen. I to onako grozno, jel da, zabili su mu nož u srce doslovno. Ovdje sam kao sam, po bolnici su dobro, su kao zgrada je sam izgorila kao sad ću ih sve. Ali Swayze nikad ne postane psihopat. Ne. Uvijek ima ta kao pretjera, ali to je u afektu, jel da, kao kad mu je Grkljan iščupao. To je bilo nije ti borio se, jel da, i jel da, pošto su ubili svoje meta, to je mislio da su ubili, u tom trenutku se to dogodilo. Je točno znao šta radi. Da. Da, to je problem s ovim Roadhouseom. Da. I CGI borbe. Šta kažeš? CGI borbe. CGI. Meni su borbe općenito u Roadhouseu ne dovoljno dobre. Na trenutke su mi fora, kad vidim da je to baš koreografija borbe, i onda bi nekako tu se malo nešto pogubi. Vjerojatno taj CGI. Izgubi se ta neka, realnost, kako da kažem. Ali vidi se to, kad zamahne rukom, kad ide lupit, da se to morfa u taj CGI,
i se to stalno tako mijenja, vidi se, pošto želili su prikazati da se vidi da je neko glupio i da je, valjda da se osjeti ta silina udarca, ne znam, kad kao kameru pomaknu, meni su totalno bez veze to. Izgubilo mi onak svaki smisao i nije me uopće onako usisalo, uvelo u tu borbu sad da ne nešto, ne znam, baš onak. To sam je fokus na tom bio. Ne zato što sam ja htio, nego zato što je privlačilo fokus. To se i odmah na početku se vidjelo kad se Post Malone borio. Baš se vidi onak. Mislim, najviše mi je žao zato što su stvarno bile koreografije i oni su stvarno snimali to tako. Samo što su to kompozitali i tako, baš... A stavljena je kamera iz prvog lica u nekim trenutcima? U jednom trenutku je, da. Je li to pri kraju borbe, pri kraju zadnja ona borba, mislim da je nešto malo iz prvog? Ne, bilo je u Roadhouse-u. Aha, u Roadhouse-u. Dalton i Knox borili, da. Da, iz prvog lica. Da. A ne znam. Podijeljen sam između toga da mi je film ono što sam očekivao film je, a nisam očekivao puno, očekivao sam vrlo malo. A, htio sam nešto reći? Ne, htio sam samo da ja nisam ništa očekivao od ovog filma, ali uspio sam se razočarati. Još sam uspio razočarati. Ja ne mogu reći, znači, ja sam očekivao vrlo malo i dobio sam otprilike toliko. Da. Na momente mi je bilo onako, vidi, fora, na momente mi je bilo, idem spavat. Da. Jer mi se ne da. Mene biti najviše taj CGI me iznenadio, jednak. Tu mi je. Pa i CGI za vozilo, za Ferrari, kad se vozi, isto se vidi da je... Ne znam. Da, to. Animacija. Ti prijelaze, ti katovi i ono što su ih tako spojili kao da izgleda da nije rezano, da je snimano jednom, baš se vidi i grozno mi izgleda. Da. Groznije, lošije nego u Preju, ono što smo pričali kad je jedan kadar Vuk, pravi, drugi kadar je CGI. To mi nije toliko smetalo kao ovo ovdje. Da. Ali dobro, ovo ima jako puno više toga, pa zato. Istina. Pa ne znam. Evo, film je ocijenjen na Rotten Tomatoesu 58% sa kritikom, što je po meni dosta visoka ocjena za taj film i čak sam nekih kritičara koje onako tu i tamo pročitam njihove osvrte, iznenadili su me kako kao ono, a ipak su uživali u filmu, ipak im je bilo zabavno, dobro im je bilo. A 55% publika, tako da je publika čak malo stroža nego kritika. Da. A na IMDb-u ima 6,2 od 10. Eto, tak da... Dobro, IMDb, on su uvijek nekako blaži, meni se bar čini. Pa je, zato što je, mislim da je puno veća suma onih koji ocjenjuju. Da. IMDb je baš za publiku i ocjenjivanje i tu budu tisuće i tisuće glasa. Htio sam samo napomenuti kako se sjećam UFC-ovog eventa kad je između dvije borbe snimano. Da. To kako Jake ulazi u ring i kako se kao bori i sve to. Tad se još nije znalo za koji film, jel da? Nije se znalo uopće, ja se sjećam, vidi Jake Gyllenhaal, kakav će ovo biti film, bit će film neki UFC borcu. Da, to sam ja mislim. Da, i to su se 4.3. prošle godine, 2023. znači prije, godinu dana, borili Jones i Gane, Cyril Gane. To je bila povratnička borba John Jonesa i pobijedio je i osvojio naslov prvaka u teškoj kategoriji, a u tom eventu je ubačeno. Mislim da je to njima išlo isto i u korist, kao i UFC-u i filmu imaš autentično, ovo stvarno izgleda kao UFC i stvarno sve se vidi da je kao i sam UFC oktagon i to. Tako da jedno s drugim ide. Tako da mislim da Dana White, direktor, šef UFC-a, da je bez problema pristao na to da se to snimi između nekih borbi u tom eventu. Da. I to je to što se tiče Roadhouse-a, možemo ga možda, mislim jedino ako si imao još nekih remarks koje si htio. Pa ne, mislim da sam čak sve rekao što sam, ne sad tu,
Evo, nije mi se puno nešto od nečeg svidjelo u filmu, moram priznat. Puno više ima tih loših stvari. Sad kad me neko nešto pita kao šta ti je dobro u filmu, evo, mogu reći evo, da mi je Conor McGregor najbolji dio filma. Ali... Kojeg smo iskritizirali sad, da. Ali ti je svejedno najbolji dio filma. Dobro. To je neka ta doza te karikature i smiješno, onako nekad više ne namjerno nego što je, ali to mi je bilo najzabavnije, zato što mi je onak sili, baš je sili. Pa dobro, meni je Jake bio najbolji dio filma, zato što mi se jako svidjelo ono na početku kad recimo ih tamo išamara one bajkere i kad mu kaže taj njegov banter na početku gdje on zapravo ne želi nikom pružiti batine, pruži im batine, priušti im batine, ali ga prisile svojim ponašanjem i to. I ti početci filma i kad on tek uspostavlja se kao lik i dok je cijelo vrijeme nasmiješen i kao ono, ne želi probleme, ne želi neke sad čuda tu stvarati, ali ih onda prebije sve. To mi je bilo zabavno i dobro i fora. Kasnije to ode u klinac. Da, ali mislim to je dio i Roadhouse-a original, jel da? Je. Originalni ima puno više tih nekih pamtljivih scena, nešto, nego ovaj. Istina, ali je imao puno više vremena da bi se te scene pamtljive uspostavile. Razumiješ? Pa je, ali ja sam 2 puta u životu pogledao film. Ja se tih nekih, dobro i od prije se sjećam sa tih nekih scena jednostavno i jesu i za citirat su. Jesu, upamtljivije da. I ono... Quotable. Da. Ajmo ocijeniti ovaj pa ćemo onda malo i o ovom, fokusiranije malo o ovom starom Roadhouse. Ja ću dati 4 novom Roadhouse. Ja ću isto dati 4. Opa! Dobro. Woke metar. Ja čak ne znam da tu ima nekog Woke-a previše. Ima recimo vlasnica kafića i te fore. Prebacili su da je žena, prebacili su da je crnkinja. Ne znam, jesam primijetio još negdje. Daj me. Pa jeli mi malo onako. Nešto mi tu nešto ima. Da. Malo je update-an je osjetiš to da je update nije ono sirovina kao što je ovaj bio i osjetiš da je to malo se tu poliralo, šmirglalo. Jedan. I ja bi mu dao Woke 5. Pa dobro si mu i dao. Pa od 10, to je na pola. Pa na pola, pa. Ja sam razmišljao više o nekoj trojici. Možda čak i 4, ali evo, nek bude 3, ajde. Dobro, znači 5-3. Ipak to sad se već moramo pomiriti da će biti to tu je, da ostane bar neko vrijeme. Nije pretjerivanje, ali je tu. Da, prisutno je, ali nije, možda sam ja malo previše oko ocjenu, ali neko ostane. Da, nije da me smaralo previše. Ja. Da. Dobro. Roadhouse 1989. Pa, što se tiče tog filma, evo, on je, kao mnogi u to vrijeme, popljuvan žestoko kad je izašao. Razočarenje za Swayze, sam Swayze je bio užasno razočaran jer je nadao da će lansirati svoju karijeru akcijske zvijezde i to se u tom trenutku nije dogodilo. Mora sačekati neko vrijeme. Mora malo sačekati. Da. On je tu James Dalton, nije Elwood kao novom. Da. Iako mu se nigdje nikad ga niko ne nazove James, nego se vidi na onom doktorskom kartonu. A kad sam gledao na IMDb-u za Elwood Dalton piše samo Dalton, a spominju mu ime. Da, njemu spominju da je Elwood Dalton. Aj ti budžet, Budžet je bio $15 milijuna. I box office ovdje možemo reći zato što je bio u kinu je $61,5 milijuna. Znači učetverostručio je budžet. Utrostručio. Da. Kritički popljuvan, ali solidno uspio na kino blagajnama zato što takvi filmovi imaju svoju publiku. A to su meathead muškarci. Ne, ali
ja evo mogu reći, meni s vremena na vrijeme treba takav film. Je. I želim takav film i to ti ono, ko što u pjesmi Hladnog piva kaže, kako nekako kaže, nitko te više neće davit s francuskom dramom, posudit ću si film sa Jean-Claude Van Damme. I ono, da. Treba mi tona testosterona, tako nekako idu citati iz pjesme Hladnog piva. I točno tog sam se sjetio. Da. Rowdy Harrington je žirao prvi. Da. Si gledao što je njegovo? Jesam, gledao sam Murder of Crows sa Cuba Gooding Jr. i Ripple Man nisam, sa Estevezom. Emilio Estevez. Striking Distance sam gledao. Ja sam Striking Distance, sjećam se tog filma, ali ja ne znam jesam njega cijelog pogledao ili sam ga negdje na TV-u. Ja sam ga pogledao, ali ga sada, jako ga davno sam ga pogledao i sad ga miješam sa, ne znam zašto... S Last Boy Scoutom, tako? Ne, kako se zove, nije Basic Instinct, nego onaj film gdje su Travolta, Michelle Pfeiffer, ja mislim i Samuel Jackson u vojsci rade i Samuel Jackson je pokvareni tamo neki kapetan, a ovi istražuju, ne znam zašto miješam s tim, znači to su različiti filmovi, ali kad onako, čekaj, možda Travoltu i Bruce Willisa miješam zbog Pulp Fictiona, nešto, kao da, ne znam, nije ni bitno biti. Da. Ali da. Da, Rowdy Harrington, pa može se reći ono u to neko vrijeme 80-te, rane 90-te da je još nekakvu karijeru imao, ali definitivno... Nije previše ni filmova, on da, definitivno nije neko ime redateljstva, ali ne bi nikad znao, svi znaju Roadhouse, ali rijetko ko zna da je on redatelj. Da. Spomenuli smo scenarista Lance Hilla i s njim je još pisao Hilary Henkin, sad to nemam pojma, nitko je ništa. Neka imena tamo na papiru. Vi znate da su oni napisali koji mi, eto. Da. Od uloga Swayzea smo spomenuli, ne treba ga ponavljati. Kelly Lynch mu je love interest. Da, Dr. Elizabeth Clay. Da, iako ju se 99% filma zove Doc. Da. Sam Elliott isto ga spomenuli kao Wade Garrett. Glavni negativac. Ben Gazzara. Ili ti Brad Wesley, ja mislim. Da, Wesley. Da. Imamo ovu Julie Michaels kao Denise, ima onu Topless Place. Jesi pročitao triviju za tu scenu? Ne. Znači, užasno je bila trema, nikad nije, tako, praktički ono ples na pozornici, polugola, i to je užasno je bila trema i noć prije snimanja te scene je se dečko ubije, počini samoubojstvo i oni su rekli odgodit će snimanje te scene, ne znaju za koliko, i ona rekla ne, ja ću to odraditi i odradila. Wow. Da, ono, strašna priča. Super je to odradila, svaka je čast, ali mislim grozno, ono, da. Tako nešto, A ona glumi, ajmo reći, negativnijeg ženskog lika. Da. Ona je u kompaniji sa negativcima. Je, da, ali ona je opet na nekoj trećoj strani. A ona ima svoje neke, planove, ali je uglavnom se druži sa negativcima. Mislim, sad to ispada kod je neki kao bitni lik zapravo. A nije, da. Ona je, ima tu scenu. Tu scenu, da. Potom je se pamti to. I ima Jeff Healey je Cody, kanadski glazbenik koji je stvarno glazbenik i čitao sam da je u scenariju snimano, u scenariju pisano da će taj kao glavni bend koji svira kao gitarist je slijep. I onda su stvarno našli lika koji je bio dobar za tu ulogu, taj kao Cody. I stvarno taj Jeff Healey band cijeli film svira. Jel? I to mi je tako dobro, to mi je tako dobro i glazba mi je super kako sam... Baš je, taj band je u biti ko neki lik, onako sam svoj. Da. Priča, oni poznaje Daltona od prije
i biti pozornica, ono, to se recimo u ovom nikad ne vidi. Ovdje kad dođe kao Patrick Swayze, jel da, i kad čisti to, vidi se kak ide bolje i bolje i prvo način na početku onako taj kavez i onda maknu kavez, pa nova boja, pa dodaju znak iza. Znači vidi se taj neki progres, napredak, da. U ovom ništa se nije dogodilo, ništa. Pa da, kafić je takav kakav je. Da. Sam ga rasture još dodatno. I treba spomenuti ovog Marshall R. Teaga, koji glumi onog Jimmya. Ne, ja sam pomiješao sam. Jimmya ovoga starog McGregora. Da. Kao prvotnog McGregora, luđaka koji se s njim potuče. Da. I tu je sad, s njime zanimljivost što je u biti 5 dana su snimali onu scenu njihove završne tučnjave, gdje zapravo Jimmy pogine. Ubije ga. Mu iščupa mu. Da. 5 dana su to snimali, da bi sve uspjeli stići, napraviti to. I čak kao Swayze je htio odglumiti onu scenu, umjesto da stunt double glumi kad on skoči i skine ga s motora. I onda su mu zabranili, rekli smo, aj nemoj, I Swayze je muku mučio s koljenima, jer od mladosti još je imao neke ozbiljnije ozljede koljena i onda dok je trenirao za film, dok se pripremao borilački ovako onako, mislim da je neki baš borac mješoviti borilački vještina ga je pripremao za film, pa onda konstantno muku mučio s koljenima. Mislim da je par rebara slomio, da su nakon tih 5 dana snimanja, da su obojica bili, kaže da su morali non stop pit vode koliko su bili dehidrirani, izvodeći koreografiju koja je predviđena za snimanje te završne tučnje. I mogu reći da mi ta završna tučnja bila prefora. Je. Mislim, vidi se ta neka sirovost i ta neka, nisu ti pokreti, ne znam, kao što danas. To je s vremenom, da, to gusto u vrijeme, da, jel da? Da, meni to čak daje neki čar. Neki šmek tom filmu, jel? Da. Tak da, eto. U svoje vrijeme dobio je 5 nominacija za Zlatnu malenu film. Nije osvojio ni jednu. Ali eto, koliko je bila hajka da je to užasan film, a zapravo nije baš toliko užasan. Eto. Ne znam, trebamo spomenuti Kit Davida Kita. Da, ja sam njega skroz pa nije nešto puno u filmu bio. On je jako malo u filmu, on ti je konobar u crvenoj onoj polo majici i njega zaposli kao u novoj garnituri kad dođe Dalton. I u biti on ima snimljeno puno scena i gdje se tuče i kako je došao u kafić i sve, ali kažu prvi draft je bio 3,5 sata film i između ostalog je Katan i Kit Davidov i tučnjava i ovo i ono. Te na kraju je sveden na čak manje od cameo uloge, doslovno ja ne znam ili kaže jednu rečenicu kako treba, dodaje cugu i pojavljuje se. Mislim, to film koji je onako, a iskreno ostario je, vidi se, da je sa svojim vremenom. Meni je zabavan taj film, ali to je taj akcijski film koji ćeš pogledat i opustit se i nećeš razmišljat. I služi svrsi. Da. Ja bih rekao puno bolje nego ovaj. Je, slažem se. Po meni, mislim, evo sad da me pitaš, ja i sad mislim da taj remake Roadhouse-a se uopće nije treba dogoditi, ne znam uopće bit zašto, čemu to. Ali generira novca. Je, da. I vidi se, očito, jel da? Prvi na streaming servisima, već ne znam koliko dugo, očito nova publika traži to. Pa, očito, da. Vidi se. Ali da se zato nas kažem, pita... ja sad mislim onak, mislim, ne znam. Da se nas pita, da se mene pita, evo, da kažem u svoje ime, ja tak šta ne bi nikad radio, zato što ne diraj ovo... To je film koji u tom vremenu i za to vrijeme što se tiče i svega, i globalnog i razmišljanja i sve... To je anti-Vogue film, to je po meni anti-Vogue film, to bi ja dao anti-Vogue ocjenu. Jer
Mislim, i kako onda update-at u ovo vrijeme gdje se svi vrijeđaju na sve i svi ti tumače svaku riječ kao pogrešnu i potencijalno mizogenu, potencijalno rasističku i svakakvu, onda kad to transferiraš možeš hrpu toga samo odstraniti, zato što da ne uvrijedimo sve ove. Da. I onda zato mi je to pogrešno. Je, da, zato filmovi pate i... Tako je. I pati još to što. Da. Pogledaj recimo gaming industriju koja je the woke industrija. Tako da. Dobro, koliko ocjenu damo? Pa ja ću mu dati neku 6. Ja sam isto 6. Znači 6 sam mu dao i bez beda ću ga pogledat još koji put. Kad mi naiđe, a kažem, tek sad sam ga prvi put pravo doživio. Da. Tako da, eto. A mislim, to je film koji mi je, evo, to 6. sam, to je meni tako. Ne bi taj film nikad nikom preporučio, ja. Sad mi daj mi neki film da pogledam. I da se spomeni neki akcijski film, ne bih... Ima puno bolji u tom vremenu. Puno bolji, da. Vide se te neke mane, vide se te neke loše stvari, vide se te neki... Taj neki, jako i loših dijaloga, i cringy, i cheesy, otrcano, onako. Ima jako puno toga, baš onako preko mjere. Da. Ali dobro. Okay. To je takav film. To je film koji biti sam sebe stvarno ne shvaća ozbiljno. Da. Mislim, sama ta premisa je toliko legendaran izbacivač da ga svi znaju u Americi. Da. Kažu da je taj film promijenio percepciju posla izbacivača općenito u klubovima. Da. Jer be nice, naš legendaran govor, be nice. Da. Ako ti neko opsuje mamu, be nice. Da. Escort them outside, vamo tamo. Kažu da o tom ti pričam, što se tiče tog filma, što kao pamtljivih scena nekih. Tak što u ovom novom nema. To je baš pamtljiva scena. I citat i taj njegov nastup pred njima koji motivira i objašnjava kako će raditi dalje. Mislim, bez daljnjeg, sad kad ne pričamo isključivo o kvaliteti, film je kulturološki važan, utjecajan i neke stvari su ostale iz tog filma vječne i ostaće vječne i to je značaj tog filma. I to je ljepota same industrije filma što ne znači uvijek nužno visoka kvaliteta da će imati svoje mjesto pod suncem. A ovaj film je točno pokazatelj toga. Nije to visoka kvaliteta, zapravo je daleko od visoke kvalitete, ali ima svoje i fan bazu i utjecaj i sve ostalo. Da. Jesmo stigli do kraja. Sigurno. A ništa, odjavi nas. Odjava programa. Hvala što ste bili s nama uz još jednu epizodu Izbačenih scena.